Pariz, grad evropskih šampiona i umetnosti, gde fudbal piše legende. Većinu Pariz i fudbal asociraju na Paris Saint-Germain, ali ovoga puta odlučio sam da uradim nešto drugačije. Osjećam da se prave priče kriju tamo gde ih retko ko traži, daleko od komercijale i glavne pozornice. Zato moja fudbalska priča u Parizu nije put do Parka Prinčeva, ali nije ni tako daleko, jer postoji klub koji nosi tradicionalni duh Pariza, novi prvoligaš Paris FC, klub koji je ironično nekada stvorio Paris Saint-Germain. Isprava sam mislio da će to biti još jedan mali okršaj na začelju tabele, ali ispostavilo se da je ovo priča o fudbalu, povratku na stazu slave i ljubavi prema klubu. Priča dostojna mog povratka na YouTube. Od atmosfere na tribinama do šarma ovog posebnog parijskog kluba, ovo je priča o biseru iz blata u vlasništvu najbogatije francuske porodice. Pa da počnemo. Nakon što smo već proveli neko vreme u Parizu, došao je i dan utakmice. Atmosfera iščekivanja nečeg velikog je zahvatila okolinu stadiona Jean Bouin, jer je ipak ovo prva utakmica Paris FC-a na ovom stadionu, što čini ovu priču onom za prave fudbalske sladokusce. Ovo je ujedno bilo i moje prvo iskustvo na stadionu u Francuskoj. Paris FC je bio domaćin Metzu, svom dobro poznatom rivalu iz druge lige. Od puta do stadiona i atmosfere oko istog smo ogladnili. Idemo sada skroz oko stadiona da bi otišli na drugi kraj. Problem je što smo ogladnili i ne znamo šta ovdje ima u okolini da se jede, ali vidjet ćemo da li ima nešto se jede unutra na stadionu ili u okolini, pa ćemo se javiti. Pronašli smo ulaz H, iza mene je stadion, u daljini se čuju navijači, ne znam da li su Metzovi ili Parizovi, ne znam na kom smo delu stadiona, ali stali smo u red i čekamo da uđemo. Bonjour. Merci. Ušli smo na stadion. Prvo što su me upozorili kao da ne smijem da snimam ono kao nešto na francuskom, ali koga briga. Nakon samog ulaska i pronalaska našeg sedišta, došao je red i da isprobamo hranu. Moja prva reakcija, najiskrenije mi se jako dopada ovaj stadion. Cene hrane i pića su me šokirale. Iznenađujuće su niske, dok je kvalitet visok. Nešto o čemu bi mi u Srbiji trebali dobro da razmislimo. Cene na stadionu su u rangu cena u fast foodu, a duplo jeftinije nego u restoranima ili pizzerijama. Pre nego što sam uzeo prvi zalogaj hot doga, oficijalni spiker je nešto rekao na francuskom što se nije svidelo gostujućim navijačima, drama u kojoj ništa nisam razumeo. Ovo je ludilo, znači nalazimo se blizu gostujućih navijača, imaju mrežu, zaštićeni smo, možda je drama, ali ja ću morati da se posvedim ovom hot dogu. Dobar je, ali bolje u Bačkoj Topoli na stadionu TSC-a. Sada smo spremni za početak utakmice i sve sadržaje koji nas očekuju. Jelena, utisci. Dobro smo mestu, zato što gledamo stadion ovako iz jednog ugla, ne? Kad sam na sredini stadiona upravo se okrećem i ovako vidim sve. Naša mesta su bile u blizini gostujućih navijača koji su luđi nego što sam očekivao. Naime, Metz je klub sa tradicijom dugom skoro 100 godina, a svoju strategiju bazira na omladinskoj školi takozvanoj La Génération Grenat. To se direktno oslikava na terenu i budžetima. Igrački kadar Paris FC je skoro duplo skuplji od Metzovog. A Metz je svoj poslednji trofej osvojio 2019. godine kada su četvrti put u istoriji osvojili drugu ligu. Jasno je da i jedni i drugi imaju imperativ pobede, jer ako ovde ne uzmu bodove, ja stvarno ne znam gde će. Motiv i optimizam su na vrhuncu pred sam početak utakmice. Nakon zagrevanja vrši se poslednje pripreme, a tribine se polako popunjavaju. Stadion je rasprodan, jedva smo došli do karte, ali 10 minuta pre utakmice nije uopšte toliko popunjen. Došlo je vreme za sastave ekipa i predstavljanje igrača. Od svih igrača u obe ekipe ja znam samo nekoliko imena iz Paris FC-a. U prvoj postavi su bili Kevin Trapp, poznati nemački golman, i Moses Simon na krilu, koga da budem iskren znam uglavnom iz FIFA dok je igrao za Nantes. Na klupi je njihovo najnovije pojačanje Les Melou i nama dobro poznato lice Kraso koji je došao iz Crvene zvezde. Iz gostujuće ekipe najiskrenije ne znam nikog. Atmosfera je bila vatrena, ali bukvalno, a mini koreografija sa zastavicama je svakako adekvatna za premijeru na Jean Bouin. Igrači Metza su izveli početni udarac i napadaju sa leva na desno. Počela je utakmica, navijemo za Paris FC jer sada smo u Parizu, na domaćem terenu, nismo svojim ludacima ovde, tako da idemo, ale Paris!
Od samog starta utakmice obe ekipe su krenule ofanzivno. Korneri na obe strane, šanse na obe strane. Nismo dugo morali da čekamo na prvi gol. U 22. minutu kapitan Metsa izveo još jedan od njihovih kornera. Sadibou Sané je došao do lopti i pogodio za 0:1. Senegalski defanzivac je jedan od igrača iz Metsovog omladinskog pogona, tačnije iz Metsove akademije Generation Foot bazirane u Senegalu. Ovdje je sada jako glasno, jako je dobro, znači ne mogu da vam opisim ovu atmosferu, a mislim da mogu da vam je prenesem. Navijači Metsa su bili u ekstazi dok ostali na stadionu. Hajde da kažemo da nisu baš bili srećni. Sada su za malo prosili još jedan gol, dodao je stoper Pariza, igraču Metsa, to je još jedna šansa, znači 20 minuta utakmice, već je bio jedan gol i 4 šanse koje su onako bile baš dobre. Kvalitet fudbala je na mnogo više nivou nego bilo gde gdje sam sada gledao. Evo još jedna šansa. Ta šansa je bila prva u nizu Parizovih šansi jer Ilan Kebel odlučio da preuzme inicijativu. Šanse, ali Pariz nema sreće, iako su sad imali 4 šanse u 2 napada, na kraju su šutili preko gola. Nets, s druge strane, oni 1:0 iskoristili su svoju šansu iz kornera, ali jako kvalitetan fudbal, baš mi se sviđa, ali je dosta mi zanimljivo. Koji je igrao 3+, jako se dobro osjeća u ovom trenutku, ali to sve može se prokrene. Igrač Pariza i dalje leži na travi, navijači su besni jer se rekli da VAR ipak će gledati VAR, zato se sada postavlja. Penal je za Paris FC nakon VAR provere. Na poluvremenu su delili majice, mahali smo im da dođu do nas, ali spalili su nas.
počelo je drugo poluvreme, sada Pariz napada na ovu stranu i već su u šansi da, kako je završeno prvo poluvreme, tako se nastavlja drugo, odmah šut. Starta drugog poluvremena pritiska Pariz, tako da se osjeća baš velik optimizam ovde na tribinama, jer osjeća se gol visi u vazduhu. Slavlje nije dugo trajalo, samo što sam zaustavio snimanje, već je bilo 2:2. 2:2 je... Nije baš prijatno ovakav odmah hladan tuš nakon 2:1. Jelena je sad shvatila da je 2:2. Na semaforu je 64. minut. Good job. Tražio penal, na drugoj strani su udarila su 2 igrača u kaznenom prostoru Pariza. Mislim da nije bio penal za Metza. Nakon ovog crvenog kartona, verovatno navijači Pariza idu kući pevajući. Na ovoj premijeri Pariz FC-a na novom stadionu bilo je 17.345 ljudi i baš je dobar osjećaj biti deo ove male istorije. Izašli smo sa stadiona, završile se utakmice, dogovaramo se šta da jedemo, baš smo zadovoljni kako je prošla cijela utakmica i cijela atmosfera i kvalitet fudbala je na vrhunskom nivou. Pariz ima prelep stadion, ovo je bila prva utakmica na njihovom novom stadionu, tako da svedočili smo jednoj maloj istoriji. A Jelenini utisci nakon utakmice? Jako mi sviđa stadion. Moje zapažanje nije duga kao kod nas, znači nisam se smrzla toliko. Ja sam smrzla na utakmicama. Drugo, zameram im zato što su stalno reklame McDonald'sa. Mislim, ja razumijem, to im je sponsor, ali čovječ ogladniš od toliko gledanja u McDonald's. Sve se ovo jako mi svidalo. Ovaj vlog je moj definitivni povratak na YouTube. Iz Pariza se vraćam taman za derbi. Do tada, podsjetite se mojih prethodnih vlogova, subscribe ako ste novi i sportski pozdrav!